asem to asanteman bibi si asantema na ya twefon sebi mprabiason kwahwampa ni bia na twefon na odi otumfo atem santene krosika na bibi koso oni a obeyi sika na pidi aye na obetumi ni prema ni na dia sika ni obepa sika na guo na ne ho kire wo hye na mo ba ye asantefo ye ya prema fo ye ya prema fo ye show penwe ye nsuro sika yie ene ye obo ya santri be nsuro sika yie ene ye obo ya ye nsuro sika yie ye fani sika sei that's right mo o fani sika o fani sika o di sika man sika ya akono opem so tumfo asante ne ye nto no so aba president be ko obeba obefiri so akọ foforo beba wode so te ho sika dwa woni mu be di maako omu a omumu otumfo mo kaseti otumfo edi na tem ade a wonye mu di na tem ho bia no bisi sika dwa woni mu be di maako Ebusia edini yesay anyone so TVGH edini yesay so TVGH unya subscribe channel sisi anwa subscribe no like no comment no share ama fufuro so nya bia ede ahwe se na me kan na mo sonfo kwaku Alaska me ni ba ko pe obi ani ba bia biu enemi ni mo bedi nkomo kakra enemi ni mo bedi nkomo ni mo be susu nsem bi hu ni ma bi koso wo se be Ghana ha eni asantema mu a medwene ho a mente ase wajaze medwene ho a mente ase ensem bi koso wo Kumase ni Ghana mamu ase ya medwene ho a to da ya na mente ase enti ni mabi ase obeka sadi asem ye wo Ghana ha sabi wo asem bi si Ghana krodua mu a titiru nkran ye Cape Coast ye Volta region Tamale eno no obi amblemu ohen na wote wono mu no ye blemu aban ye fra to ensa fra aban so beboa yo na mentiase se asantema mu nko ade asem to asanteman bibi si asantema na ya twefon sebi mprabiason sebi kwahwampa ni bia na twefon na sebio wa sanna mo ade yesi opemso so aba na odi otumfo atem na otomani asantefo ye dey as a hatred na too much otan no donso otan no edoso ye woni ma bi wono mu atasi enye nipa ne force sebe okotwa datum hwe incident ye si wo Kumase adum blue light hwe se asemasi sebe obi enu wono mo ye boapayo sebe e bi si kantamanto no wo kan ho asem amanka si kantamanto just sinkofo ni meja pade me bebe no se mo twefo simani di nkanya atem gaman chatem mo ni na tem dabi enso so we si ye ya sebio esi ye sebi empi kofo bi mo twetwe camera so wanim edi atem kan kasetia tia omo amumu ade enfere da bia mo sore na asantefo ye tribalism ene ye si da bia mo so na mo de ba ye won sebi wo no mo a sebio ayema mo nye yesu ye nipa wo sebi akamfo Ghana ye ka Ghana ho ye ka asante ho na ma Ghana ye Ghana nti nyima bi wo ho na ekoso a sebi bedwasan munsusu mo asante di munsusu mo otumfo di otumfo aye modai mo jeje kemefo sika mo de be otumfo dabi mo jeje sebio taxes na mo jeje mo de be otumfo na ma de dabi da mo jeje sika even krampo even kayetia stores ya mo jeje mo de sika be otumfo amu fa hwe ma no edi ade pon mo man mu asante region asia mo jeje a mo de be otumfo mo fa bibia amre no enso bibia si ya no matofo na mo di otumfo atem na mo kasa sebi obi wo mobre bia nuru ba bia obi wo mobre nuru ba bia o chefo na odi otumfo atem kan kwase asem na wo bi otumfo bi wo betuma du bi ye tigana ha ntia na nyamo fe Kevin Taylor ye nie black Kevin Taylor kan asem bi ono to de be na mi dini hu ya kakra sebi wo sori a no twefo a na wo kasa wo ti asem bi a wo ti asem bi fa asantefo pe na wo di atem ena ye be koso then recently I heard comment bi a wo mai ejashi she comment bi a Kevin Taylor wo mai enye say ye betra ye nya development wa santimem ye enye se wo be kanse mi sa bibie ni asem mo hiti asante dodo mo hiti asante for do asante for mo hiti dodo
ayo mo den ya ye ase ye ho ahi wo oman nim se na otumfo kan no munya kwa nka matu afri Ghana yes o mama ho ahi mun mini aka biu o mama ho ahi munya nka mapam ye afri man Ghana mu ase ye nkɔ kurum yes wo ye de ye kuru ne ye de ya mo ye de ye tim ye sim ye bom se so ye bo dance no ye ni kokromoti ba ka biu o sa kokromoti wa ko popo be I see ka biu minia ko de etore bia mo ye ni mebi wonu ase bia na asefem areho ye mpese be kasete wo bia platform we say because sabi wo bra bia obo mi mu obi intitore bia ni mebi wonu mpese me kasete ya meka ho asem krada what you say but aya na asefem areho so obi aman ho so a opimso wo hene bia wote kukuo mu ba bia aman ho so no bo tumfo din obi aman ho so no bo tumfo din mo no tumfo din o de petrend edi entia o de petrend edi entia wa mo asante hin ya yenim emra UK King Charles ne bo abenia King Charles King Charles ye di ni si akonya so aye ohima free mu edi ni si akonya so no inauguration no mo ye no onso mo invite wo hini be no mo invite no Ghana ha otumfo pe ko bia asante kotoko opimso waso okuma pemeba sikadwa de se invite no president kra ye invite president ko to men ko invite ya mfra no eno na mu hu na ye mo ya na eno Kevin Taylor tena se gichi hu se wo ye proud se ye invite otumfo eni munyam se na ka e ka kumasefo nko e ka the whole Ghana mo enso mo te wono mo a e ka Ghana na mo mpe. To be very honest with you, I am proud to see Otumfuo making the world know how powerful he is. In fact, Otumfuo has even stand before Ghanaians to tell us, say, "Ono your hinibia." In fact, court be no betuma dane na asem, and it is there. We've seen it, even though the Constitution does not recognize Otumfuo, no, but he's so powerful as Antimemo Tumika. So I just want people to understand that idea of people thinking, say, ya throw Otumfuo for King Charles coronation wako inti picture binti, you are making an argument out of it. I just want people to understand, say, Otumfuo said to nyo hineketwa. The kings you see around the world, they are equally almost so powerful to Otumfuo. The same thing. When you go to Spain, so oko UK, omo hiniya yeyiniya, say they see themselves as to say Otumfuo level. Into when you see Miami wafa Otumfuo say to echo display culture, asantemai culture, or ma asantemai or peja asantemai echo si baby a sebio nipadodo to pegensia ya to the piao onyo hiniketwa Otumfuo akwa abrochira ko hunyoma Otumfuo atrek eye wiase se ogina homa asantemai ne man de ekọ so nyina na bibia sanase. So we should be happy about this. We should believe, say, Bibi say ni de yepe when ye pese hu. Eka munko na bibia kwa kodi nkran. Eka munko na santumam bia anya hwe wa ha. Ye nya de sa etan no otan too much. Otan doso. Otan doso. Asante nya mo hwe. Adai asante fo ya dai. Nya mo hwe. Asante boni be ni aye ni. Nya mo hwe. Ye ne obi atefan. Oba kuma se ha se ya. Ye wo Ashtown, ye wo Mfantini Town, ye wo Araga Junction, ye wo Mozizongo, ye wo Asonwase, ye wo Nzema wa ha. Mini obo biche Nzema, Agrek Nzema, ye wo chese tribe ni nyina obia Otumfuo opimso ama obia ba bia sabi wasoye. Enti otan na de enti na motan ya jede. O can save crop of so can say was he ubetano wo de mekọ aduro so wo be frɛ sunsun ni nyina nkosi aga ebe bua ba so pati ebe bua ba so ye nyɛ de sa adai asemi benansan ya na nadima bedu saase se wo kasa Otumfuo kɔka ɛyɛ free asɛm ne wo so be pagya ahemfufuo bi ewo Ghana ha so we pija nchira ne eye fiapri eni menye bobodi nkron de doso nana di mabedi sori ya aja wo muni ya odikum se ta letiko apai ai oso won ti ase so de akunya betita
eno mo hu ye ense me course wo so bi o wono no account was 77 biasa ade bia ne nananam fight it to wo ko ye bia o ma fight ya de moja bia to bia no wa be yo be gi ansa no be kwa wako ampa onyai mane nka kire da ono na kekere na santeman o se tu no ne dia gron o se tu no o se tutu na kekere na santeman o se ka bi ominia eno wa ba biom wasa kwa ba se tutu aba biom o kekere na santeman wo so nti ase o ka santin na abom wo so nti ase o ka santin abom wo ka asante ne bono he ye ni obi ani asem enne me map asem we say direct em obi atibi me say asante ne bono ye ni obi ani asem ye ne Ghana fo ni asem ye te Ghana kuru ye nyina ye dia ye ne mfantefo ni asem ye ne anworafo ni asem ye ne bonofo ni asem ye ne esremfo ni asem ye ne nkranfo ni asem ye ne nzimafo ni asem enti die enti na obi tibe bia no wo create problem or create time or create time no dey be to asante ne emrante youth ne ntem ajima bedu oto wanu ma na create asa ye dey da bia na asantefo ne yesi na asantefo ne yesi aden woni ba ni aye yenye mo hwe woni ba ni aye yenye mo hwe me say da bia me ka me say hey wo wi pusa kentema won to asante da me say nana tuma nkwa hene kada san waso wo wi pusa kentema won to asante da na beda to asante ye woni ma bi wo hono mu a ho sabio yen asantefo mommo edu obu wono won se de nim yeyi onim asantefo de we sitie yi me kire mu asante de yete en se yen se yekoto ade 1 cedi se yekoto ade fun we 1 cedi nkura me ba na so okuta iPhone 50 me 1 cedi ne kuta me no so me bu 10 iPhone 50 ne kuta won o de ankra de say me said that me wo hu say iPhone 50 na koto e no ye low kura da me de no useless kra bra na me se yakokro makoto mabwa na me nua baako kwaku ye boa ye koto mbabwa okro ye ni ba me yansa ne yekoye baako ye nua baako ye nodna na ye koye ye koto mbabwa no ye mbabwa na ye koto me ton different place na kwaku ye boa ton different place na ye de ka to ye ni ja no ne de no enti wo hu ye so opa bibet opa different color na ye so okay na ye ko nje ko hu ye no na wo yiye mbabwa the same line now normal pabo ye hye fi wo yiye na ye de ba fi no ye ba ye say oh ye di da wo de ye akoto ne ye so ne no ne ko ye o oto ne ye hwe ye de ye hye ye ne ye the same thing but the way you see come for ye de no ye gye ye de ho ne e agro ne ye di o but what you say hey mo de mo ye fucking o ade enim na ne koto ade enim na so de share the same pabo ye so hwe de mo se gye mo de ho na se me de ye ne oso wo nya sa ne ye de tie ye be gye de ye wo ho ye be gye ho hwe de we si aboaboa opemso ba de we si boaboa de we si bi ye no ye kuta ade ye show penhwe sa ne ye tie hwe ye kwa yi a ye kwa ifro program mi na esi ye fa hye bi na e ba hwe de ye si ye no ye ba efe keke efe ye ne me say ye ni abronfo bi ani problem ye na hufo nyina ya abronfo Gideon na nampelu onua nkranza de hye ye kwa ye timi kudi na wotwemi ensa boso me kwa ne tikuru mo ne ye mai ya pra me ye bunu ni abronfo ani ye ni wo mu di akoro no enye bi ni enti obi tie nchen a obesusu ya gu mu obekasa ase ye de sabio ye no ye de ye kire ye ho ene ye tribalism ene ye tribalism woni pa na wo comment na wo twere niema na wo kasa wo te da bi wo fa camera na wa chase na wo di asante na te no di asante fo atem no wo no nkasa no wo nim asante fo ni yi o me mejeje mo de ho ma mo na nyefe jeje wo de wan o me asante fo mejeje jeje wo de ho jeje wo kuro mo hene ho ye de no jeje wo kuro mo hene ho pe wo kuro mo hene asem o ye bibia pe bibi ko ta na chi asante ni he be masika ada ho de enka be masika afere santini ko sika na bibi koso ni fia obeyi sika na pidi aye yes can you go prema na obetimi ni prema ni na dia sika ni obepa sika na guo na ne ho kire wo hye chali na mo ba ye santefo ye ya prema fo ye ya prema fo ye show penhwe
ye yisi ye nsuro sika yie ene ye oboya santri be nsuro sika yie ene ye oboya ye nsuro sika yie ye feli sika sei that's right mo o feli sika ye feli sika o feli sika o di sika man sika ya akono o ya ade so o ya ade mo timu say yes o ya ade so am entino mesre nananom mpanimfo nananom a motene nkonwa so ai nananom motia konwa so young boys no ye nyina sebe otan no too much otan no doso otan ye too much ti mesre adofo moma ye nyina ye nkamom prayo hoyi wi ba ko obu o kabo mai mu ye kabo mu a oman be ye yi titimu no too much what you say titimu no too much titimu no too much ti mesre asante o na die o ye si ye won ye gige ho ye be gige ye ne ya gige ho na aye kese enti so gige ho dia ho na enye kese what you say enti no enye ntokwa enye wotimi wakame ene why say no enye ne sa ye nyina ye pempum tuo mo Ghana ye pese ye nyina ye Ghana koso a ekoso enkoso ma sebi asante ekoso enkoso ma bono enkoso ma nkan kosoma the whole Ghana what you say ti mesra dofo wona sebe ne bi o monti ase wona sebe ne bi wonu mu a o monti ase o munimu a bibia ni o musa no matofo no mu di atam no mu bo asante di mu di asante fo atam sebe ejahehye sebe belasa ye na e create jahehye ana and so the way bi ni musika asem on social media so it seems say ase ye na ye create ejane koto sebe adungu light won ma e ho hye na sebe o mu sufre president be bo mo a ibinum te sebe ententanfidie so na eto mani asantefo omode fa asante nyina na asantefo ye nya development da enye se da enya bia se wutima ye mo nyina atiase wo kasa no sebe eja talk antamanto obi kobo ayidi gamanche din obi amoni din entiba ne se na sebe wo de o ya obebo obekase ayi ena asantefo ye de enya development da enya se da ebusia moma yenye sa enyina ye baako mom ye nkamo ne kuro no enye yi na Ghana nye krabehwe otumfo ko UK ye friend ne ya ko ya ne din nyina hyeta ba bia ya mo hwe bie eno no sa tama mo ko ye no okọ honom no ba ye bo Ghana bo asantefo nko adi ye bo Ghana din ye bo Ghana okoye bibia Ghana nim ne benyam enye kumase enya asanteman nko ne nim benyam ntimo siramu adofo ne atiefo menuanom papanom menananom muyesu wate na sebe Ghana master bi ade bo firi ahu Ghana se yeni ayede no yempe yepe obi kroso de yie so obi man so na sebio wo ye wo hene e na sebio wo ye bibi se ya nka wo me encourage wo me support but enam se ye die mu no yempe ne yie adan ye beko adif tribe ye hunti yempe ene ye beko good ye nkoko na yense no radio presenter bitimi TV station so TV station presenter bia no atena TV station no wa bo tumfo di no wa kind of wie sa Adom TV lady ya e friend Salima Samai okobo tumfo di wa kind of say oni bo bia na TV station so si wonom no matena se directors o mo directing program mo chire no mama na keka nsem ni nyina wie o kan se no se ne panel members ne ni crew ne TV station nyina ya we se utumfo Paramount chief eno de mante nti mu ye adwuma bi useless adwuma bi wi a mu wie na ho ba asem ana se nkofo ka ho ase ye sore ne be kasa asantefo be ka ho asem e be tutu ma ne mu a na ma botwe letter tintin na beto na mo be kan mu nim apology letter 20 ni adwuma wura na ye ho na mane na ye di adwuma wura atam onso so otifi onim ho hwe onim ne yekoso obu akwa TV ko be hwe bikura no o hwe bikura be some man 2 months on trans plan Adom TV da asusu na sabi na yakofo obi abetena ho no mo a wa be kansem bi de atia ni kwa so wo ka kire no wo so nim se sabi o mo dwumadie baako e wa santememe wo otumfo asase so te o ka se munyi fi won ko so ono won ka op development on ka se yifi wo but enema bi a wo de ye ni bia no atemidi a mu di no sikadwa ne mu nyina mu di mako
sikadwa sikadwa wani mu bedi maako wo mu a omumu otumfo mu kasete otumfo edi na tem ade a wonye mu di na tem ho bia no bisi sikadwa wani mu bedi maako wate se mu ni mu a aya na mu study ni mebi on na ebu onu manye bibia na otumfo wo ye pie e ba abonten o ya na mpie ba abonten nti esremo mu nsusu na asante ayeye asante ayeye enyina ye Ghana ha enyina ye Ghana ha se yenni ba bia akọ heya na ye wo munya metua nso mutua enye kuro ne enyina ye dia ba akofo dia enti abusia munya subscribe channel na subscribe channel sisi na like na comment na wa share ama afoforo so nya bia de ahwe notification bell na ho na click so sisi awai click so na se na bia me video tuma ubenya bia de na wa hwe ama me edini ye kwaku Alaska ensemo ekoso Ghana ya sabi obi ama no so a no udi asante atem obi a bibi ebesi asante mamu bi ebesi nkran bi ebesi esi bogoso esi hehia na ebe otumfo din eso otumfo so nye won ohwe Ghana nyina so yesi oye asantefo hene oye ye kin otumfo ye kin ye hene ento monti ase se so wonti ase ma osuso de enya wo de bia abusia enima bebre onu mu asabi wo ya na nipa bi wo ya wo dwene ho a ya na wonti ase ye ne ese wo ye kin mususu ntem ho ase na mo sori a nima bi ebekoso bia na mudi na tem na mo ma mo ho so na mudi atem na mo de asma sas fo asante man nyina mudi asante fo nyina atem sabi o na na adima badu eburu ma mo hui doma ahinkuro na wo hui wonni even ina asante na asante mampon akonya eni na adima badu akonya nse ko sabi na mampon hina akonya ni paye se o mase sabi ahemfo hye na se enya ahemfo ketwa enti ni bi wonu mu asabi o sabi mpraduasa ye de ye bidi wo hini bi atem ye nkase ntia wo hini bia o kana ha because obra na obohina na bone mu obi da nti hatred no ayeyie otan no ayeyie asante ye ni obi ani asem ye gi ahobo ye hoaho ahobo ubo ye fia sabio me na na hu hoho a obeye de opebi obeye ama no enso ya na moni nso bibre ni nso eni bibre ni nkai o ayo mo se asante nkai no asante won kai pa asante won kai yo obeye ama bia ye ni so but nipa bi na ya no mo se se ye ni nso hwe ni so pa ti asante ayeye asante ye de ade no se wo se twase ye kan beka ye nka sa na etie ye mfiu se be fiu pa e be so so bi wate sebio enema ekoso na we ayi sei enima we ayi sei ni nyina sebi enkusi ba bia ya mesre ahemfo na do ma ahene eni ahemfo de se na se original chief of bono original chief nyina uma yenyai watimi na wayese ma we one day ni be senye papa o enye papa wate enye papa hwe na ano na me hwe adibi Kevin Taylor e kasa ya didi asantefo atamwa di otumfo atam di opemso atam woso na wo Kevin Taylor na to so wa fa investigators kwa wuti me interview e me investigative ahemfie ho na wo otumfo ahemfie office is how nso be di na tem sa sabi wa bra wo se sabi wo se kura wo Kevin Taylor be bra pani ne wo se wo kura na yiri tipe be bia na otumfo kura di bra otumfo nye bi nso timi di na tem anama atesema wate de watinti na wa fa gina so wo di na to kasetia no sabi wo fat mpo na wo kan wasem mpa e wo kwan fa se bi address issue enya temidie no ene be ma sabi issue na so awo enya obedi asante atem wo be kan sem mfreni ma asama kira asante akire otumfo opim so ene kire se sabi wo ye adwuma papa da bi
Emma obi a yesi a woni say wudi atem bia wudi otumfo atem bia na ye tag Mahama ye president excellency John Mahama na ye tag no ngofo tag no say aina Mahama she chire ni yinsi na ngofo yinsi na yinsi papa no so wotin me abidi o papa ne tin ba bi me say president for me show mu nyina papa we woni akufo omo jo say woni former president ya wo free mu ko ya tamis omo jo papa omo jo ompe no wasem hwede atemidie pa mu deep sebe John Mahama wo Ghana ha mtina tamwa to the sense ebi mu kan nya so sebe waye wakoto hotel nyina hotels nyina wo Dubai no be kan say won kwa ne bank woni foreign bank account the bank account nyina e Ghana e wo Ghana ha di se mo say wo sifie wato fie wo hen wato hotel Dubai mo kwa mo fa na mo koton na mo fa ne de ma no Ghana for so fa ne de ene so abuyi on so honorable Kereja ko me pa na chawo be kan say wa kan se bi ni kwa se no ka fino won say man we innocent nipa bi wo nkasa eno nkyere sese yo respect mo ma Mr. President no nyibini man won kasa wo ya de wo hwe odi wo basere ibi ko tamfo ko twene be no ti mesere mo atemidi na ye yi empanimfo atemidi na doso empanimfo atemidi na doso Ghana ade adoso we man so no odi president atem we man so no odi wahini wi atem te se ana asefem te sa santene de kwa wotumfo de kwampo de ya na bro adwene ntiase so mu Egypt kan fa mre ye mu nya hwe mfa mre asantemamu ya wo kan wasem se kim BBC ni asante ko kasa pe ne o maka mo nti mayenka bibi atu ye mayenka mo je tax emi na yetua tax na yetua no sebio eno no yenye asantemamu se bi ena mo je it is a development bi nkoso asante na se ye ka ho asem a mayenka yebeka pa na munyi otumfo mfirim munyi opemso mfirim na opemso se munyi keme fusi kan famre no munyi nkansi kan famre no munyi voter register kan famre no munyi enne VAT ya munyi tax munyi mu famre no so mfanye Ghana yie ntia munyi mfirim yento no so aba yento opemso so aba opemso otumfo asante kotoko otumfo asante hene yento no so aba o hene be president be ko obeba obefiri so akọ foforo beba o de so te ho agese ne time aso ansana wo firi mu akọ so wo nwu ya na no muntu nsam frɛ no a so wo sisu sɛ yi no bita no ene na mo nti ase no ya ne ho emahi nti abusia me baaya me de nyema ekoso asantemamu atemdidi we ma no so no odi asante atem we ma no so odi asante atem na me beka yesremo aye yie atemdidi na yedai adoso nti mu yensusu na wotumfo no anya mu ntua tax ma no ye ntono so aba ye woye ma Ghana kwa na ensomoni abusia di ni so TVG etunya subscribe channel subscribe no like it. One comment one share my friends on your beard. Ashe. Edine ba kope Alaska, kwaku Alaska ba kope. Ebusuya bilimwesia dasene meto amoso. Pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.